کوما آزادی ملی کل نوروز سال 1973 لدمشق جلای کومکا گنجین آکنجین وی باجری دگل هنرمند محمد عزیز دامزراندیه ما افكم شاكر كردي دمشق بكردي نزام باخفن بجر خلال في كومم كتن مالي وادا ما فرقك لاو جوا شاكر وبردوان كر خبات اخو هم فير بون سر مسألة فلكلوري وزمان كردي ومسألة نتوي أول نيروز دمشق السوري هاتي شاكر صالح فتوسيا الدمشقي دنبيجي محمود عزيز أركارياوي يعني پشتی ریدان سوریا و روشآوای کردستان بشک جه اندام گروپی گهشتن کمپا دومیز لسال 2013 مناسبات نيروز دمشق ما قلق قد معنا صالح فتوسيا حتى 2013 هات نفر ما جارك صالح فتو وشش يمشون عمانه نيروز مال عمانه شيء بالي ما يدنگ بيجي مرچون محمود عزيز بو شيرين بو سعيد يوسف بو محمد حسين بو لگوری گوتنا سرپرشتیار گروپی جسال 1973 تانو که پتری 1500 اندام هاتین دنافرزین گروپی دا و بردوام اندامان دجیین دست پیک دا وردگرن و فیردکن اولا ساتنا کوميدا نظام ترقصة اجي يعني كان اندامك انه كاتم تدا بس هندي وقت از كاتم كوميدا طبعا قالوا مدربين او مزقين از درب عندهم حتى تازه علمي مدرب سكافلاند ما مدربه كيف رقب شوكا حمله من هالسلام كريو وضعوا بشكل باش اول شيء يعني تشتك نظام زاروك انك كنا فرقه ده زحمتي ورد بيني بس اول شيء هذا علمينم حتى تازه علمني كمان كمان دوات ما فرق ده افکچجی که ده 7 سالیا خودا لپایتخت سوریای دمشق هاتیه دنافرزین گروپی دا اونو که سرپرشتیا راهنان جی ناوین دکتن راستی از اندام کما آزادی یا بریما یا الشامی از بچوک از کومه ما از 7 سالا مامته دا و ام هاتنا کردستان جی خودمی کما آزادی کرد و از بوم اندام جو اول 3 سالا از کارت کم دا دیتگو از گلکی باشم دگوفند دا گلکی از زودا ما پیرا از کرما مدربه کما نافیا کما آزادی از تدریب دکم گروپی نوکش جبلی سه بشین دیلان کردی بش موزیک و سترانه و دیسان بش شانوی جی هیا زوربه اندام وی گروپی لروش آوای کردستان و سوریا در روژان که دسالات رژیم سوریا بهیز بیدوارین طال دگل خو هلگرتینه يعني دما نوروزي ما روج آواتي دكر وروجا قم درتكتن سر مسرحي يعني روجادي من مالي خونا درازا نيك جمشي للفيدري ام براستي ام قلك يعني ام قلك سربستن ام ازاتن ام من شانو قلك شانوي مهنا ليجو نيزيك ام عرض بكن ياسر زاروكايا زاروكي روج آفا وازما يعني اف تأثيراتي حربي وأف جوي جزارك هتنتي ده مأساتي زاروكا أم دبيشن. تنی گروپ دیلانان جسه بشان پیک دهتن گروپ مازنانو ددیف دا جی ناوین و پاشی جی زاروک زیدباری گروپ که زاروکان یه هلبست خواندنه هر دیلانک یان تابلوک او پیشکش بکن هزراوی فولکلور کردی دهتا ورگردن بهینا هناك آریکاری مربیجه هکش مربیت امین کرن و امکار بن بروفات خوب دمکا بکن گو ام نوستن ام هیویا اندامان من جه مدوره و دیلانه ما ام اعتماد کن که سر انو دیلانه کم فولکلوری وکا نوره وکا صاره اف دیلانه فولکلوری کم با کوما فولکلوریا کردیه هفته کس ده هر 5 بشین وی گروپی دا بش دارن 3 ساله هفته 3 جاران پرووا دکن بیکو جهه که تایبت یان هاریکاریه که مادی یا فرمی هبیتن فلكلوري كردي مناص نكر براسي هم بديت انه فلكلوري كردي بس دعوته منظم بس ديلانه هيك هري دعوتي وبرقصي وبس بس منظم انه جالك مجالات تدهنا جالك جوفند ورقص وديلان جالك تدها باشي ام فير بون هر تشتي نام چن ديلانه ام رقص خوي فلكلوري كردي درقصن نه بس ايه دعوته ام درقصن اوه خوشاد دبینن که گروپ آوان هر خونی دکت بیکو چکشت بکون
زۆربەی گروپên li Rojavayê Kurdistanê dihêne çêkirin karwanê wan bi cudabûn û jêvebûnê bi dimahî dihêtin. Tinê grûpên hunerî nebin ku di her rewşekê de xwe vecî neve û li ser rêzika xwe dileyzin. Nimûne wan jî Grupa Azadî ye. Yusuf Ehmed Rodaw, Kempa Dumîs.